pe ole fu ka fa ka so ki ka le ka nga si la fia pe fa po la le me te mana ui pe fa tau le kitara so tal wai ole no sa we su se kitara se ta sio to fine ia manatula abatula banole abatue nga ti so le pe alu ke su esta ki kala wa nisi le lo pe fa pe su e ola le ko nga brand e kele yo ki kala manga ia ko kita ia brand umai le uma kitara ai ona tikla ia te baba ai po pele ki kala po la ko nga me ke su e ki kala te tau le mo ole ki kala le ole teila pa tsika e a fe pase lau ole made America la le ia masalo e kina ka ko tau amata fo le ia masalo amol ki kala lu se lau ko se lau ole ke ni ke mo wan ki kala le ia le pase lau i bai lim se lau tala au le teila la le ape pase lau tala mai no masa el le wila o la me te mana umia pe apa pe kalu e ba sa ki kala o le me mo mua yo o si o brand ko nga ki kala ai o awalu e ba sa ki kala o me mo mua su e po pe sa o le pa ki kala Jackie ia wowa ia ke pa longo pa o le sa o le yo pa susu ya e fo la ki ma ngai lo sama le tau de leia sa o tua i sa o tu mai le e da sa o bawo o me mo mante ba ai wa o sikri kala e sa o ku i ai ku du ma wa pa o du so sa ki le ok si si ia sa o le la ia pa o le la a le simenta una e mai tawina o le field o le la a pe ka ke do la le field e le ba ke le nga wo male e la talata ia wo nga ile la palapa e fai mo fi ai una tama tatau ma o si ki kala e ba ke le ale e ba ke le wo male la palapa e fai nga ka fo le anga ka ale la une ma e ba i si lona ma sa o le tau la le so to make sure e la kalaka le mele i fai mo fi nga ka le la ai awang i ba te tele so ngela pe alo su e ma fa ka sa ki kal so ia sa ola ia sa ole le ia pa uma le la ta wa lu ma ia ma ta wala kalaka wa i le mele so ke le la ko nga brand ai o me nga ta wa sai e ka ngo fi e se le lima pe ata e te tau ngo fi te o ai lu mai e pe ngo fi ka my sweet Lord, oh my Lord, I really want to see you, but
say so, my Lord. My Lord. Oh, the Taylor, this is the Taylor. Oh, yeah. Taylor, $1,400. That one. What's this one? The little one? Kids one. Little one, but they're very good. Huh? For the kids. Huh? It's the left hand. No, it's right hand. Yeah, well, it sound, that's how it sounds. You spend a lot of money to get that sound. Then you come from Samoa money, $1,400. This is Epiphone. Or Epiphone nalia. O salam tala e mawhai ngā lewila. Kasi te ki kala le if you want to buy one. E lewila. Yeah, this is a good brand. O ki kala ho mo Epiphone. Ai o le me mo na le siaki e. Ya sa o le pa. Manga ia le sa o le yo pa o le la au le. O le sila me fo i pe na faia. Ia laka ia le. Ia wawanga i le lapa. E fai mo fi e mata le la au wa a ba ke le. Ia te fiwe ka le pa o. So make sure the strings are very close to the main part of the kitara, the fret or the kitara. Moleon Salakala, this sounds really good. Le lay foot long a sound. La ngate ale e fa ka so krikal ya sa o lele ya po o wange I ka ku desime lele ai ka ku desime wale lele ma ia lata wa wanga I le la palapa That's another Epiphone, good brand, and for the wheeler. Yeah, okay, nga tupela nga mawala ku kala le mawala Epiphone da. Mawala si Epiphone le. Ele lima salau tala. Ai ele fengal le wheeler. Ole Epiphone le. Yeah, ongo salau tala. Ai na le wheeler le. The same brand, but ele é esse wheeler é mais para pa o que tá lá né. This is $4.99. I like this. Maria ela tá lá tá po I uma freta nga ele la palapa, so it's easy to play. Epiphone is a good brand. Ama oisi ki kala pi ole la palapa. Oisi aki kala fo e pi ole la palapa. E la kalaka ko I ai o mai duma I wa ba ke le ki kala. So what's up la mo nga nenga o le feel la e ka kaunga se ele. So what se ele le di ma le ka ngor ki kala. Wang I se temi fa la vele wa le ya le o la palapa o le fo nga o le fo. Hello my friend. How are you? Good, bro. Good, bro.
Good to see you. Good to see you. Good Just to hear doing you. to do some demo for my friends. She want to buy guitar. Oh, yeah. And also want to help those that want to buy a guitar because most of them don't know what to look for. Absolutely. So I'm trying to do this video just to help them out. What to look for. All holes should be the same because some guitars are put at the back when you go to the front. Come from here Yeah. to the double dot, Yeah, and then it starts again. yeah, that's good. And the feel of the guitar, Beautiful, eh? it's the main thing. Yeah. Comfort. Yeah. If I've got a friend here that he's got a 10,000 guitar. Where's your guitar? Oh, Oh, it's no. Okay. $10,000. It's a wole country music. Elanki kala. Se food wafe. So ngayon kaka. Very expensive but very nice guitar. Now you can see this guitar is worth $10,000. Or kawaki kala le se food wafe tala. And it belongs to a good friend. Can you imagine having a guitar? That's how it sounds like. 10,000 guitar. How long do you have this for? I bought it in 1990. 1990. Yeah. That's 30 years now? Yeah, be easy. Easy. He's my friend Nelson, who owns this 10,000 guitar. That's meeting with my friend. She's waiting for me. She waits so patiently in the sleepy little town where some breezes blow. There's a lovely girl I used to know. Someday I will find my way, and I'll return home to see to where my island sweetheart waits for me. Someday I'll wait in the land, saving my arms you will be my shadow. Thank you. God bless you. Thank you for appearing. Thank you, my brother. Yeah, it's nice meeting you.
That's a beautiful Kitara. Play.